Polisya arresta con un persona na un entrapment operation después ella vende con el lote y usa peke documento alina tetuan anoche. El police superintendente nito asday junto con el mga personaje. Ya conduce el entrapment operation alina Natividad Street mga alas 7 pasada anoche. Sospechoso de conocer el polis como si Rodelito Pedro y Alvarez, 48 años, residente de Alparo Drive, Barangay de Tetuan. Él recibió con el 25,000 de pesos mark money para el partial payment con el Chera que tandil el hindi existe en oficina del Registry of Deeds. El grupo o el tropa del PS6 led by me and ito gani Mel ya lamay contigo kay para pwede man cover insigidas siya pagkita positively man-arrest sa a certain Pedro Apelido de Soyo y Alvarez amo gani kay atake na station di aton undergo or on the process of interrogation, investigation for filing of appropriate charges or case against him, swindling or estafa whatsoever, el diaton plantada del caso Cunele. Si Asda iya pa denota con el sospecho tao sa kanal bullring del di ila PNP Batch 95. Por eso pone también con este bajo na investigasyon. Si porque ginda con el mencionado anilyo. And one thing, ya pwede yung mira o man recover na di sa humano, el ball ring di amon 95 watts del pulis. Ya quick, ya preguntayo ko nila doon sa estaba, ya dali lang daw ko nila. Which di siya basa-basa dali, kasi di pulis pati uno pa, ball class ring siya di aton, di amon. So again, further investigation, también, por casa de tao sa usali, pwede tayo man-file kanila kaso. Tao sa usali, tampa police ele, so usurpation of authority. Talama. Con el sospecho libal police para na Crime Laboratory 9 para checkya si positibo ba ele con el detection powder na sumagamano. Emil Tuban, Dateline Zamboanga.